Twongeye kubirizaho bakunzi ba Master TV 1 aho muherereye mwese. Uyu munsi ni tariki 1 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Tugiye kubagezaho inkuru zikurikira. Twirwaneho yasohoye itangazo rigaragaza administration yabo kuntu yubakitse. AFC M23 nayo yasohoye itangazo yamagana guverinoma ya Kinshasa. Mu misozi miremire y'Umurenge mu gace ka Kamombo habereye imirwano ndetse habasha kunyagwa inka n'abungeri bamwe babasha kuhasiga ubuzima. Leta ya Kinshasa yasohoye itangazo yigamba ko ariyo yagabye igitero cyo gutwika indege yaguye ejo bundi mu Minembwe habaye ku munsi w'ejo tariki 30. Drone ya FARDC hamwe n'indege ya Sukhoi babasha kuza batwika iyi ndege. Makenga shushu mwanzi duhurire Uvira sematama shushu mwanzi duhurire Uvira basese we nawe murenge we muri mari mubeho mangere mubeho. Nimburi musha muri studio za Master TV 1 turagusaba gukora subscribe nawe uhora tureba buri gihe cyose ariko abutaratanga umusanzu wawe turagusaba kubikora kugira ngo amakuru yacu azoza gushikaho ku gihe. Amakuru yacu ko twabivuze y'itariki 1 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025 turaza kuyahera mu burasirazuba bwa Kongo aho umutwe witwara gisirikare cyangwa se twirwaneho MRDP basohoye itangazo bagaragaza uburyo administration yabo igenze. Iri tangazo rikaba ryasinyweho na Kamasa Welcome ariwe muvugizi wa twirwaneho MRDP. Bavuze ko iki cyama cya MRDP gihagarariwe na Professeur Fredy Rukema Kaniki ndetse akungirizwa na Alexis Mugisha, uyu nguyu wabaye vice president wa MRDP twirwaneho, ndetse n'ubundi secrétaire w'igicama ca MRDP nawe akaba ari Madame Adele Kibasumba. Chef d'état major cyangwa se ushinzwe ibya gisirikare akaba ari General de Brigade Charles Sematama. Iri tangazo rikaba ryasinyweho n'umuvugizi wa twirwaneho Welcome Ndakize Kamasa. Andi makuru n'ubundi katayakomereze mu misozi miremire y'Umurenge aho uyu munsi wa none mu masaha y'umugoroba bagabweho igitero hamwe leta ya Kinshasa ku bufatanye n'abarundi ndetse n'abazalendo bagabye igitero mu gace ka Kamombo babasha gutera abungeri bari mu biraro ndetse babasha kwica bamwe mu bungeri ndetse banyaga n'inka. Izi nka nyuma yo kunyagwa zahaye inzira ya Mutenja zimanuka zija za Mutambara. Reka tubibutse ko ibi byose bikomeje kuba nyuma yaho bavuze ko bari muri CCLF. Ibiganiro byari bimaze igihe gitoya byidoha bisa nkaho bihagaraze ariko n'ubundi impande zombi zikiri muri CCLF, ariko leta ya Kinshasa n'ubundi ikabikomeje ibikorwa bimeze nk'ibi ngibi byo kugenda inyaga inka z'abaturage ndetse ikica n'abungeri baziragiye. Andi makuru n'ubundi n'itangazo FARDC yasohoye ivuga ko ku munsi w'ejo yabonye indege mu kirere itazi iturutse iragenda ibasha kwigabaho igitero ca drone ndetse kibasha gutwika iyi ndege. Ibi FARDC ikaba yabyanditse nyuma y'uko twirwaneho AFC M23 batangaje bavuga ko leta ya Kongo yongeye gukora amahano irasa indege yarigemuriye abaturage batuye mu gace ka Minembwe. Iyi ndege uko tubikesha urwandiko rwanditswe n'umuvugizi wa AFC M23 twirwaneho akaba yavuze ko iyi ndege yari itwaye imiti ndetse n'ibikoresho by'ibanze byo gufasha abo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye mu gace ka Minembwe. Ariko leta ya Kinshasa kuko ikomeje umugambi wayo wo kurimbura abo mu bwoko bw'abanyamurenge ikaba ise yohereza drone nyuma y'uko iyi ndege ikoze impanuka igahusha ikibuga ca Kiziba ikitura kuri Gishigo. Leta ya Kinshasa ise yohereza drone yihuta cyane iragendera umunsi harejo tariki 30 bibasha gutwika iyi ndege yari izanye ubuvuzi cyangwa se imiti mu gace ka Minembwe. Ibi ngibi M23 twirwaneho ndetse n'abanyamurenge bose muri rusange bakaba bakomeje kwamagana ibikorwa nk'ibi ngibi leta ikomeje gukora cyo kwica abantu
Andi makuru n'ubundi reka tuze kuyakomereza n'ubundi muri no ntara ya Kivu y'Amajepfo aho akise zose bwije neza nta masasu agiye yumvikana uretse ibitero twari tuvuze bibaye umwanya mu mugoroba mu gace ka Kamombo. Gusa nyuma y'ibi bitero n'ubundi twirwaneho yatabaye ababungeri ibasha kugarura inka zimwe na zimwe nubwo hari izindi zagiye ndetse hari n'abantu basize ubuzima. Gusa kugeza amasaha izi nka zagiye zimwe zagarutse izindi ntiziragaruka. Mu makuru y'ejo mu gitondo tuzaza kubabwira uko urugamba rwarangiye. Tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana na Master TV 1.